unyaye yo say obi bisa say white the nka beti BSD for tattoo to sadi no beti elem white no ho no white no nti won say ne am color ne sitie no na nipa bebe ni say me SD ni mpo ba me methodist ni kron say SD for no tuntum no wo enti so obehwa SD for Ablade asem na okay SD for dressing SD for dressing black and white omutasha white pa enti menso atade na ni je ho o mi wiase white mitimi she shoe white she tra white she top white me ya kura ni nyina na me ya ade white de ya ade mani je ho na me mother kan sem bi kire me there was a time ko top bi na top na ye like I black bisa said black akra na mother say no na wo bi ni patuntum de nyema se wo sha emwa nti ya hye fufuo na e to meeting na me say wow na say the patuntum be hye fufuo de say meta hye fufuo nti fufuo hye no mu na me nam fufuo sha say we de ya white and I they told me na ajamin so masom very interested ya white open ta de open niam white I be ye enti say ti Saturday we hye mi obi onim bia hu mi ai na wona na wo hye color na kan baby sasa na de ya den ana over sompa nintia say na wo say me fro car no nti na say me pe ayi bia like obi hu twu kra na ja na onsesa wo ho obi kura hu say white de pe no ho ya bia na enuano mechanic for ni bia ba betina ken car no so nya onkwa wo dia na atim na hu say metena basi manajo nti eja na kakra beba na odo hu twitwitwi ti ebe wie no na white no bo nse na adane black she mechanic de hu twi e de hu twi wa e scan ko a efi adwuma na ska wo she she no ya na ska ni musa ti ya mo na man na me ba na me she we kura me kem wo me white nso she bag mu ya wasan ka de gu so na yet udi no eti me elaborate wo yi ni mo dressing ni yo na wa bra bom no so maame o maame ka sa ni patuntum na wo sa akwa shata de tuntum o papa wa hin me papa tiase maame tiase o beto mabusua ne sen ke mabusua no o maame no papa ne o nana de wa akiri o maame no papa ba na masetena no sen na ebusua ne sitie ne tie ne se me na me ye first born okay enti maame hu abrabo na ye juicy sa asana sika wom sa wo moto amene mu ana na those days in the sana meka okay because atem no na afina mommy ni popi omonso mrante ne maya o mashase tina abrabo no mse na ensheda ya nti me ma mehu like abusia sika wom sa okay na unfortunately for me no me father no tama one me mother jinsan ye no no tu kwan odwane ya na so tu kwan like ko Libya u say oba ye area ho na Libya control no kranza ne Libya control no no tu kwan timi no ye wo me kra na me nim me father okay onte so free amano ne bae nti ofri amano ne beduru ye no satem so unse single parent me ma me nkwana like nti odana me grandmother okay. me koma me grandmother nti me kura me nyini kakra no na me hu se sa na me grandmother nya onu mom na ya me mother na wonim sa wona na ba na yo ma me na na ba me na na ba ma me nim se o mo na wo me enti na o ma me na ono so ko hefa ana sete na ya gensen okọ western akobobla oh yes okọ western akobobra na western ho no so those days na enti se ni afi na no mo ko ye kwaye na koye yi na akora kitikiti ti na wo se de me pesa odo be fa ha mu nti no kwaje wa home wo na ho na me kobro bra nti me hu nipa sei no na me ne me nana ba ne be ma na tie okay na the one no mu sitriti me no me na me nim se nya me re mother ne me re father ne wo mo hwe yi yeah to the extent say me nana be ma no otime do afuo Sompa FM se baye fu a wo se safo we amadu se nya yawa obi ani bayere no bi
Nti okofo bi otu ba ko siniti so yemfa mo apisi mame akokra na olediba akokra na olediba ti no mo jeje me so ankasa nti ontese me fada free abrochire beduru ya omo ka jense wo fada free abrochire abanam ahaw na nipa ba ko bia wo fada mienu because me se me na be ma na ye me papa no me se no me papa ni we na hwa na ka kire wo me na ba na ka kire so papa efra kwantu maba so papa efra okwa do se o fra brochira ba papa efra o ka brochire na otirim aye o da so ye boga na sa tem akora wo dia na onim fa brochire wo okay na wonte boga bi na me de o se o papa efra brochira ba na me mu me papa bedro sa da no kora me chance twa me dia me hwe me no fra brochira ba me no na ma develop do biama me grandmother and me grandfather and say o mo kan say o father fra bruchira ba no me hwia mpusu me nti still me father no kura hu say no me ba no nani nti me father no yesen ko de me ko back to ne ho but achiro hu so de me kwa ya mo to ja me wo me grandmother ho o de wo kwa ne ho wo hen e wo brekum okay yeah but o ja me wo me grandmother wo nkranza to sometime and no be pick me free enkranza de me ko brekum na me ko to school so ho oba ye no ma me bai ana no ma me ntamwate oba ye de no ne me mada ntamate ba okwo ne de o te se no ne ntamonte dabi ane de se me de na eja obi bese na me hye yafunu munti ne ye muntamute ya ne de na minim na wunyini ye nso o te ne sense ye den me hu ye ne se mse me father free abrochire baaye no one sign me madantena nti of ware fufuru okay because sata na me mada unse obi oko western na okoye kanene abaka so okwa akurase wakonya ayi rachi binti ono sese no ono de se ono so afa ni we okay nti me father so be no so be fa ni we bi eto anaba boso bi eto aso okay nti amnim so papa de o ma mesim se na ma me so afa no ho se ni ade ne aye ne se we ko nti bi akọ ma ne meme obi akọ na eja nti me father free ayiba no o ware the current wife in fact me the current wife no kura no wachen se won na wo me obefa akwatena ne nchen obreku ono so jeje oso nyasam ketwa ana sa da okra bre mu de otiri ye me de se maame no fa me se ne ba up to now or classify ne ma se ne first born me of ano no nyanwo ye dabi so do ye abakan ebesine ye fra ne sen maame sewa chi anan maame obatampa enu sewa ya senti awie oba ya fusu mechiaw wasere free breakum no ko school ho akoduru hen na oto aso free hen fa yentie we me ko school breakum experimental okay na me to aso breakum demonstration na me we demonstration na me ko to aso kuma say high okay na me free one am ba college of education breakum na me ba Accra ha me ba Valley View university be degree okay and currently me LLB wow usu amla oba so ye lawyer ani muine ayi apambese ayi asa ntiminka ya na ya utiwe pa ne mrade oba wa hwe na wa ma sadia wanim onyam ne oba ye lawyer ha be ha dwen me bi ase am ba ye nyina na adwuma mienu okay ena manage ho se me ye soja ni ana me ye lawyer okay ti there was a time na me father kwafu na that time kwa mo Jesus me father ye adwuma na me so me ye adwuma na mu anza me father ye adwuma na o ye no krachi ma mi se wasem in the school na wo kɔ no e de na si wani so na me so dada ne ma esi mani so ye mienu se me ye lawyer na me ye soja ni SOMPA FM me papa hwe me di o se akọ onya correct
onya correct ade na lawyer ne soja na open na mse ai say adwuma no say ye na mienu kura bom ne ye ya ka me pe na mienu tim papa sere sa nti emu na me wi ss no menya kwanya ana me ya menya kwan senka abewura soja me wura soja na me ne me sofu bi di nkomo na sofu no ka che me ga sofu menya soja adwuma me ye pawo na sofu ne say sa brana me mompa ye man ti sofu no bompa ye wi na ka che me say ye babrekum ha say ye fani patre o ye 1 ye fani pa 2 o ye 1 ye fani pa 1 e ye wo but wo nko nti o kan man ti ase mbe dwene ho asa anything na se ma sofu yi kan ye ni hwe na ja me ne man bi ye free na me call mine no na me ka je nse me de me pese me ko soja ba na me fada so soja no ono na ni nje ho wase me ko soja na men ko school men ko university na yi so na men ko officers course na yi na recruit there or there be or consider recruit there say bi on kwase adwuma nko na omodo ba kwa akoye e ko to sha ba bi no kwa nti o comes na dada say soja bia yi soja me say tell me nim say ye wo bibia friend officers ndi na me de me am se sa me nkrata na me de ko hu mine e fa na kankam ni se me bo ni de apam kura be hu no o ye health insurance manager brekum okay na me de me nkrata ko man currently ko na ye MPP chairman wo brekum okay na me se sa me nkrata na me de ko man no say ei kraje acha ma kankam kraje woni so shipa na wo akura keto na wo tima se sa wo nkrata aba me ho so wo be pesoja me boawo no kana me dem si yo mate ti satam so eja akura wote se bibi koso wo ha na odi akire na madam fu bi di me ko share nchi honso network nya adwuma obe fraje so ofurudua na akofre me ko share nchi na ni na wo twemienu na me di nsu wo radio so se manya akwanya wo soja ye frɛ me ba bia ye nyaw ye frɛ me ba bia ye nyame ti tama omo nyame omo frɛ me no na omo ko training nti wana me se sofo na asem o kan ye se ye be fa wo bat wo nko ema mine no kura bufu mi o chairman no ne bufu because say one slot ana na ekura no yeah within or the office say what they ma say they were me akura keto mi tim se see me bo call no wha panyiri bia nka me ho no na wo hu se ma ye serious se menya sa adwuma no nti wo de ne one slot o nya na wo brekum me no de ma me so amanko wamfa bia nhyem nti me kai sa de na bibi ya je me se na de mfum so pa na me ye ba na time na asofo no ka kire me se ubenya na wonko na e wo senka me man ye bibi mame but me fa na sa akura asem ni so fo ubenya na wonko de okoti bi ade a me mani abre mitiri ho a me paaye no ampa so ade ne bai besi na ya na otimi nu ho se okwohye yinche that time no man fa hwe mpa ama enche ho na me kohye man fa hwe ama satem kura ukọ ho na obi kọ ya de a yefiri na sata ukọ ho kọ ya de nya namfo semi a na ukọ peden madam fu bi na ka kire me sei yenko enche na enche de okọ a koko adwuma ketua bi abeye bia benya sika satem so ma VSS tifie ye kodure sika na yenya ya no so kura sanko ye kam onim se ho no season no koko ni abeye bia hairdresser kura ya yefiri ye be pamade yefiri bibi ya yefiri bibi yefiri nti adwuma ya tua adwuma ye nyino mu firi se ne na madam fo na gie di ono kura be 3 days na mte so ono so kura sinye wu ni so ono so gidi yo wanje ni yo nti nche ho na me call ye no me hu se chese me ko waste time kwa fa so bia maso amame onyi ni se nyame nso na de ukosie ye SOMPA FM bia ka uko training na nka emo wadwene no so ho pen etimisi mitimisa because me free enche beduru ye no ana me fada se no
they were who said me nam rough no me so ade ba ko ana me mpɛ wo mi wiase sɛ me ba be teacher ni na nya de manager ho ade teacher for no man nya like o say ye nkura no a teacher for no mo kyerɛ ya den bia o man hye ye nkunan o man hye ye nkunan yeah because teacher ni ba school a ne mpaboa to awe teacher ni bet tente na atade na hu chese enhyem kunan bicycle so o mote so a ba ko bi na efe na ayi ye ko ma pay eno bi akire na yese ba ko bi di blue bird o sedan ohun se teacher ni tikam ohun se teacher chese na teacher for na ne man koyi ena mehwe a me master ba ko me yakura no na in fact na me intelligent no so kakra se na police okay this a master am school a ebi ade be che no mo school team frame say je textbook we hwe ha kire wo mo na mo exercise wo wi agege me classes fabra okay nti me nso me ye no pepepepe wo bondo wo de ntua classes no ade che abe wo beto samya nti me say na teacher ni am school kura agege classes de code na na se na adwuma mo ye nti me ada bia mton say na adwuma we de na unfortunately for me so na ba bia ye wo no demonstration no ye wo the Brecon College of Education JSS no nti almost so white ne black te se ne Mम्रो APAM DADAA okay nti me wo SS no o wa na maso de na me hye sa atare ne bi me timani na me su na school a me pese me kobi na me show matade de sene nti na me training college de me ne papa ti me kon ho so me se me nkon ne nkochena me father se eno ana but me free western no ba ya na me father se no akowi ma force na father nko school a obezi ano anante basa and I'm father no akoto forms sanje me particulars compma principal fail ye bibia da ye kwa akotwere exams kora no me se exams we dey me sheda akotwero na ya yimi afiri mu kora na me koduru ye no me hwe questions na ye answer na me tia ma gu me ho anim ase tina se me nya tworo na se wo na wonim ade no ya wa adwen se wo kona wonim kora mpo no a nka me se ne ma na se wa fail na ma fail because training college na ma ye ma adwen se me nko na ade no questions no so by na efu na se wo ti we pa wo ti kakra kai na se wantimi anya de ye wie ne select o mo mark ye no mo select ya ye ko interview na am say okay say ma fa exams in my interview there say o mbi se masema make cancer ma ni kwan mu na ya gaje za ko kura ultimi mo school ko ye ko do interview wa na ma me na bisam agro be na ape me si football interview obi ba na wo suno obi pie firi wa wo suno ma bisam science question ya bisam we me ko tena sa na ma me na bisam agro be na ape me si football no obo position ben na me se 5 I say, oh yes, striker, and I am midfielder. Come here, besides, and I was some will be some. I get to me, come besides. Now, some men are busy, be a missing me yet. The ball 5 was here besides me, a midfielder, and I'm here, striker. One I'm see defender or Soroko. Me interview or hear me. There's a dear on no ebession. What to try? A beshe. Interview na mini so mu ko bisa me nsema kese amama toto bomb eno so hwe asema mu bisa me nti ye be na ye fa nipa 130 or so na me din to so am say 60 or 70 nti menya ko school no sa na me di wura ma aja me namu am be ye teacher ni me namu me ba teaching so ma kire KG pen ma kire P1 pen ma kire P2 pen ma kire P3 pen ma kire JSS eze me kire SS nti agaza me kwa kire university ebe ba enche ma yemisa ade kire ne de edi bisi ba bi wa kasa wo mpe nkra na e kire o ma de no o ma ye dey obi so mo se
wo line nkura no app na bi so mo ze obi anka adwuma obeya ba kokore no be ka se me teacher ni ba ku say meeting gas obeya tailor bi so be carpenter ba teacher David teacher de onye akra ba ko onyina be do so we go police and also soldier na me doctor no so na so we nya ni nyina me nya ni nyina na ma ye teacher sa adwuma no sa ne tie ne se mamin kan ba kwasem bi nkyerɛw na Kwame Nkrumah tama Kwame Nkrumah ne fate aye wadi wa hu picture da sata na teacher ni be ven teacher Mampo na teacher Mampo the whole ayi ona no kura owo ayi film camera ne bi okay a odi twa picture na da Kwame Nkrumah ye wedding no no mkofa teacher Mampo so me twitwa pictures sa na camera no film nshim ene no ane yerew flashing kwa yerew na wonimu ana sana ne refi amfa bia nshim Kwame Nkrumah wie wedding nko teacher Mampo nko age mi pictures mmeremia o si nko ka jere mampanyine se sana ayi no kura mi twa na flashing film nshim no Kwame Nkrumah se wa no fa ayi no tworo to se teacher fo de ye se akatua papa de ma bi da nti duabo Kwame Nkrumah de abo teacher fo se teacher fo pa beje akatua papa de aban bie ni is this a true story yes true story na me ka kire no Kwame Nkrumah bo odome wa duma teacher fo se akatua pa sa aban bi beba ni teacher Mampo de aye ni nti enti wakatua na enya na asa dia na mo se teaching dia ka ho ama nkwada no mo nkora mo kire o ma de obi ase wo teaching akatua nye oh okay eya adwuma bi a won se ede wo ma ede ba se udi ska chi a teacher adwuma nya adwuma wo mu a yes wo ma ede ede ma na yede won nkora no interaction ma usua de ma like ana unse teacher adwuma no so mada bia se usua bibi ya de a because bia we say bia class na wo kire na bia we take you for granted teacher ni bia wo kwa class a esa wo prepare esa wo di kan kire wo ho ade okay ansa na wo wura class akwa kire nkura ade na wo ye lesson notes so aye prepare exercises aye ma ne questions a ye set de man nkura na eboa ma wo teacher ni wo ye more research into niam na wo kire no okay I quite remember last 2 years na me nkura kworo mo kworo wasi me kire social studies de me tenase fa ayi past questions and study trend na who say question we likely to drop ampanyina ampa ne ampa they were likely to drop and they were drop ema nkura no kura bizam se na adan okonya questions ni firi baabi ana me de ma wo so mu kusua ampa nkura no kwena questions o man say omutu no past question ne sa na o de bre nkura wow nti se emba wo teacher ni no ye enlightened but se ebasika sempa de a ka wo nkyira de I see chap makatua osoro ya katua wo yes makatua osoro se ye nyina be kosoro ho bio ze ya katua wo osoro na se man kosoro ho nso e bia so pe soro ho bia ko what I say ehu anwanwa se onu obi okura degree wo nso na ohu teacher adwuma no leda no wa superintendent 2 1 PS director 1 director 2 no hwane deputy 1 na wako na satema wako sunu nyina na akatua ne yetu ya ye buboi da be na bedro na akọ pension ena teacher ni akọ pension na ye command pension pay ni minimum dan bia na mene ne ya adwuma ni pension pay wa kira de 33 years na ne pension pay ba ye bedro ya se woman bi was senate techiman se sika no doso na time ze ba 180 or so was sika no doso
Ɔsi sika no dɔɔso nti deɛ. Anti ɔsan de akɔnya enye ne sika dɔɔso. Obi a wakyerɛ adeɛ. 33 years. Whole life. Ɔsan de kɔnya sika no ba 80 million. Ɛno so ɔsi ne sika hen so asen ateme san de akɔ amana maame no wuye. Oh. Yeah. Amana maame no wuye. Nye teacher adwuma bɛn na hɛde we bedi. O pesa ka se teacher adwuma na ya adwuma fo ana. Enya adwuma fo but sikasɛm nkoyi. Aya ho kyerɛ adwuma. Yeah. Teacher adwuma de sɛ me ne Ghana aban a ka me yɛ sɛ mma na nyɛ. Adentia. Yeah. Ya na yɛ sa ho kyerɛ. Da bi sɛ mo no de mo de yɛ de mɛma na bɛbɔ ma kɔhoma de supplement. Na bɛma mum de o kyerɛ de enyo. Na nka sɛ nka sɛ part time job na sɛ ma na. Na bi ɛsɛ nka ma de ma no nka from kindergarten kosi SHS de ɛsɛ nka ma na kyerɛ. Na unim sɛ fie bi nso wɔ hɔ a bɛma no so adwuma nhyɛ da nya bi ɔba na bɔ nti wo ka sɛ wɔn fa mmerɛ ma na yɛ de yɛ kɔ yɛ nim wɔn sɛ da bia ɛsɛ mo suppress yɛ down wɔn sɛ bi mo sɛ yɛ adwuma bi a mo yɛ a nyɛ mo benya bia na yɛ de kakra support ma mo kɔ manim na me bɛma me tu dia na yɛ de support me nti bɛma teacher na nya ne so na katua na yɛ na mo oh dabi bɛma de sɛ nka wo adwuma wo yɛ bia yɛ picking kanai na akɔ ba bi wo yɛ ya na yɛ kan agu nsam na akɔ ba bi ɛsɛ mma mom na nkɔ mo kyerɛ de bɛma de wo kyerɛ de a in fact nti wo sɛ wo study a ba ne bɛma omu nyina kyerɛ de no enhyɛ da nkɔ yie saa o abrabɔ ne nhyɛ da nkɔ yie ai enko yie abrabɔ ne nhyɛ da nkɔ yie ba ne bɛma omu kyerɛ de o dabi sɛ bɛma ne yɛ business tycoon bi na ba ne kyerɛ de o du sɛ niema kɔ yie mom ba sɛ bɛ dabi ɛte sɛ school ni a kɔfa yɔnko school ni difference bi asa da bia mo hwɛ abrabɔ ase difference bi ani ne mbetima ya ne so mbesi self contain popotwo bi atena makɔ asi bego wonim ne ntia teacher ni be top lot a bosia obotwa blocks a bosia obɛhyehyɛ a bosia obɛplaster a bosia obɛbɔ so a bosia na da benda ne kyena obetua sa bosia na wie na wokɔ pension because me tie makatu nuru 5000 o kyerɛ de wɔ SHS bosom wakatu nuru 5000 nuru 5000 mo so mo nje classes fee ni bi wo kwaje no wai free SHS na bi untime nje akora hwe teacher adwuma nko na ya adwuma diska free fee ekodi wo kwa wonfa bi nko na asa de o kan de asa o mo mbeso mo ko dey teacher training oh na asa me asa ubu ma be mo na woni me kon be I am a concra no graduation no mo wie college of me come graduation me ka jom so mo mara na yeso ye mfirim mo mehyem bi na ye mfirim ba teacher adwuma ye sofu adwuma eno na nka me ba that is all say sika nko ade a forget o ba be serve me call me ru teaching mu foforo baby am call ye say baby am call ye adwuma say almost a sorry program na nanom program bibia me ana ye frɛ me di animu na me ye teacher adwuma na kwa say osom bi adwuma na wosom ba say sika pa dia sika david yam fa sika nko kyerɛ de enti teacher for ye som wo yes mama mine erade david ye som mama teacher for ye adwuma ye adwuma mama teacher ya white ye adwuma mama enye izo nyame ne mokatuafo na nsan bi me ba akra ha wo me ne na me ko sofo bi na me ne di nkoma na me say obisa am say na oye di adwuma no se me kyerade unu ma san sofo no ka jo say teacher adwuma de say tutu bi di be ma te say teacher adwuma de na e be yo sofo no o say teacher adwuma de tutu bi ebe ye na omo tenkran ha nkro omo kyerade no suma omo yanom de say o famfa kyere wa nkontomire wo ho wate bi banche otu bi bode una akro no na ha okofa no we bibi bia obeto bibi nso ana akwada ba ko ebetimi amasa teacher ni no so no kre no kre hanso de obetuma nya ni se me ya na me hu se adwuma bia mo no
Icha ya na nye sika nko. Yeah. Radio adwuma SOMPA ne tua ka ye. Yeah. When you go to some of the stations, kind of case. Me panyimu a ono abrewati ametie bi a wadi mfinshi adodo na ache me. Yeah. Na ketu akora bi SOMPA ketu ya de man ne chemi ensa won je ba. No kura de minimum obi oje 3 million. Enti ebi kura anje hwe. But ne fe say or passion for the job. Yeah. Otifie nso so a ote ho kwa esi anomantu obu say obekwa aba no eyesene say obetena fie na bibia na beyira yenko bi se teacher yaw yenko bi se OHENEYERE na me kai say apam na net fie wo ha na me call me first station foforo no ade te se nam manto bi da banche manto bi da bode bayere asore beye me aye ma fie na na yetim na teacher fo nko an eti yedi aduane 2 consecutive terms aduane o mo de beye aye no eguo na ye di sama 2 times ba teacher for de enti na ya na yesra awofo no so ne yemfa we say so na yensre teacher adwuma no eden na nsan ya nkola ne betena fie kakra hwe ebia no nyina atwitwa ebi ye rade ebi adi se job o mu nkuro ebi pra otia no kola ntia but se ne madam na se ne teacher tia ne se pe bo se no watena se tena se me nkọ ba bia nsole nkọ ba bia nya ade obesole but wa we your fo na asa hwefo no wo be ka asem ache no o tia ne kola no o tia wo bi but teacher ne tia no a enti modwuma ne teacher ya me hu ne se eye calling te se de wo ka no na bibia no nya bibia so na ya na yesika me fi se onyankopon nhira keke kola no so obi ka se teacher nya me nhira wo a eno kola mpoye ebe nam wa ho fama ne wa botre ene won kire pa wo de mema nkola no teacher ni ai to say match steak and I say match steak say one fan so candle ahoma na ehyem no a ama eja no atimi ahwren na say kane atimi ahwren a enke wiase nyina be yesu entimo ena mo enlighten your world e de amaye na ade bia nso aya na ye papa no eya na eho ne ma doso eya na ho kire nso so wo etimi de me fi se adwuma teacher adwuma no eya adwuma pa and again me mani teacher adwuma ho unya time e de ye wo other jobs so wo pese wo ya de fofora unya time e de ji wa ho me waka se wadwuma na so mpe yetua ye ka ye pa ba ka se bia wo ba ba ye adwuma wo ya wo time na de ji wa ho me no aha wo nya ne sa because enya SOMPA nso nko obetimi akọ leave be say oji leave a obetimi akọ leave ya ma off day aha say no obi a won off day and answer off days e wo mu but oko some of the stations na from Monday to Monday o ye adwuma and obi akra yen say ntua wo kan ka ho nti adwuma de teacher adwuma de ya na wo de ba bia wo pese okoduru no eno na wo nya ne sa na de ba ko a ewo ho teacher adwuma no ho ne say ye kan se oyo obi a wa badaya e wa adwuma no ma ho na hu se sikasem no there was a time na me won kura be first na me wo basic no na me won kura be se tena edura wa de a me na me fo mu nyina ho ka okay because ya kira de wo aban school obo hu akura bi wo ho a dressing crowd de be ba school na ho fama na ni mikato nyina atete obo hu akura bi ne awade na ordinary sapan aba school mu ho ohu na wo wira ho di sankura ni nyina yemu bi se ni intimentena nti kakra na waje no so sande hwe sankura no ende sa nete e ka ho sa nete na wo ba bi wo emu high ba setene mu no me ka se ba bia nyame de wo be kwa akoso ye bia no ya na ye teacher adwuma ye pa de wa fa teacher adwuma no wa fa adwuma pa ai yes sir me hu ni say adwuma bi a enke be more than the wo hwehwe no e bi a wo kọ ho a wo no e ho no ntena ho nche nyame ni mo bia ba bi a wo de ne sha e be boa no ama ne daach ne nkwa na opese odi na sansi so no obe men ama ne ho ato no ba ne e be sere ne say ewom say nti aban ne ntoma katua adwuma bi in fact me de de bia meka kire me namfo teacher fo no se me nya kwan abedi mampanyini a nka nyuma mienu pa na me masika timo mo teacher ne kua adwuma SOMPA FM se nyuma mienu wi ena me mam sika
because ye can meaning some of the African countries are teacher for ni bi mu ko ye adwuma omo ka se salary omo gene ya na highly appreciated e kwa animu na Ghana ha na am say ukoka omo say teacher for dosho a teacher for dosho but still me minim say aban ka se oye bibia for teacher adwuma ho a sama akatua no emu api kakra I think say obetuma boa ne ye nuan mu akuafo nso so the sike wuram am akuaye na yo no ayefo am aduane no because am because say me teacher ni say me je salary no kura na say bi salary no so na say aduane a meton so wo forma say metimi a manage me ho e go to a time na nkranza ye do aburo na aburo bag ko 15 million okay nkranza ye do aburo na aburo na 15 million na me ko je me salary 3,000 na ma se ati 15 million de akoto aburo bag na me de atua the other expenses aka nti say ye ma niema bi sa akofom e wo man ni ma sika bi a obaji bia no nso betima ye den ama ne gene kakra de atwitwa wo ho okay nti ekwese da bia niema bo ekosoro na teacher ni wakatua no so fon na e fon a e basa na ma anije ma adwuma num okay because you say ye mfa ya sepan na hwan aben ya na adwuma no so edin teacher adwuma say o ko impact knowledge e de ato akura no no abaye panyimpa daache enye easy nti na ewe say be sra aban adwuma no me college teachers aye no mo ye adwuma dun say omo pe adwuma no enso akatua no omo complain nyina ya akatua but omo pe o hwe passion a omo de ye adwuma okay o omo pe adwuma no aban no be ebe fa so ye de say ni ye de obama ye friend is saying Professor Abochi na otonkra na amanyofo no wa frefro mo Miami sound na me yese na me kan se ma menchia Madam Lydia owo Start Right International School or Domi has say no ma yenchia ne pa na a for headmaster or ne teachers ni na so ye na wo no ma se ne Madam Lizzie na eto da bia ya na awofo no so ye mo chichafo ne kakra wa wo hwe oba ne ba fie few days yo wo hwe sane awasi akwan ene sane awankasa wuto amnikadi na chibi wo kra akobọ fom ene niema oba no wo fam wo ne ho a achechefo ne ya na wo no mo ya ade nti se appreciation bi wo ho a ya yemboa ne yemfa enso wo no mo asene ebi wo ho a 50 cedis crampa 20 cedis crampa na me fi se oh madam we de gito nsuo bi no teacher de to nsuo bi no ebeboa ama wo mo adwuma no nso no se de teacher o peska be ma o ti sese de nso ese miti koto sentam so no so nanim ye tadwa nti nso so njo be so o se asua mra ni mo adwuma no e ka ho ye nso achechefo na se na o mu ntime emoa ye na eja papa so opa o ma so nye nanum de ne ye mu ntia ma yenko na ye misao enkola no ye so mo ofie mo so banko o mu ba school mu nso a o mu so banko say pote na musi hu nkwada no so mo ba school mu a parents no wa study na say wa ye bibia hu say I say parents na say guidance no mo ni time ma wo mo ma nkwala no so man say na ya na sitie say obafia so ye wo ade be ntina ya na man basa ankura no ya fa no mienu okay ye teacher for no ya fa no mienu akura wo private school akura wo aisatu sa ya chem okay mienu say na ya chem empempi ni studies amaya hu say anamwe mu amaya hu say nkora no omo private schools no asa anytime bia wofo no ani kum omo ti wo mo so yes as compared to omo ne efra no sato no aban school no awofo no ani nkum omo nti wo fa ne ye na ye wo aban school na ye kirade na wotimi hu say awofo no akura no besua de o onsua de o enya na sem wo school mana awofo no firifia abeka kire wo se ne ba owo 3 years o no abeka je teacher kwa me mra school wo so won konti se obese no koburu no oba nso mi wa na ye ko private school no watwene de na akotena basi no ko ba ne ba ban school ne de o so wu teacher mom na brafi SOMPA FM na be bono ansa na wa ba school
e ka sa bia na akola no so woni ha obi nti a e ma won pese obeba school na na asesen onim akora te se dua yi odua na dua ba okay e sha se efifiri na e ba na o pese o ye ne star bia bitima ye okay o pese o ko a dua ne nyini ko a e bi nyina ko a but the moment dua no be nyini o ko a na sa ko a na ebebu ndi se akora ye keto a awofo kwan bia pese o tete akora no ma ne be yese ne awope bia no obetimi ba se wugya no di nyina eno ano no afaso ndi sa akora wo 3 years na sa awofo wuntimi control na minim time abetima control sa na pese teacher ni me control minim time abetima me kwa me de jai ubi esukwa me ka cha o manda ka cha o teacher na sa wanka sa awofo wuntimi enti amba no ya nti ama nkora no okoduru fie a ono ohun ni nti ese one akora bia hu se osua de ma ne maame akora bia nu so osua de ma ne papa nti se akora no free school beduru fie na se wo maame no wa misa ne za kosua mu kosua de ya onim se wo no kosua ma wo no ani nje ho ti ono so ni papa bia se ofa bu kosua bibi nti but ni free private school ba ye no obebisa no na ya mam homework ni na de na musua ye ndi sa akora no wo private school say ei misua de maame me kwa maame bebisa me nti obesua ba na ye wa aban school no oba o aban school for de na akora nso akobo homework so wa ha sei ada na ya na enkora nkete mo so na sa homework bebre di mo ye no already e ba adwuma mu a ne ekofia ya stress up dada akwada KG akwada class 1 oba na books nko 6 ebi wonso krampa anya 1 page obia na obia ha e wa abra munim sa akwada no so wanya obia manan guide ne so owofo na na so ohwefo no wa mo na mananya wontim ana na ya na mo yesa I think say some of the teachers no and some of the teachers no omoye no over that kind of work omo piama nkora ne so omo famra fie no omoye no over like omo ebroso akora de at least a day bia no say woman na de so from mra fie meye a day bia also onya homework yes day bia so the bibi ba fie ba how many books na what say ya ma can say bia course and subject won say say woko school ma a day bia na subject say yesua a day bia instructional hours na e subject e wo so say subjects na ye 9 it means say you divide by the week ena ye kire nti e day bia anya hwe no akora ko school ma wan sua subject na no wan sua kora no e so otimi sua mu mako 5 otimi sua mu mako 5 ena nya all the subjects ena akora no ese o practice ne da bia your mass for example we are de bia I was a da bia ma practice because one practice ya the more jai to hono ne wire be den e wire be fi something like English language ese no so akora no practice said e be ya e ba ne ka e ba ne tworo a eno so obeye good at it no watim dia ya adwuma yawo ne yesi di bibi be fe creative art eno so ya de na abeka part because na ohwe sa technical and vocational education na aban pese opejemu to the level say nkora no do na betimanya awie school afada level no na ama da bia reading and writing na ye wie school na ye pa adwuma ye nya no eso bete nti eno so abaye part of nkora no curriculum of later omusia na ukoke ya China me hwe wo mo video bi enkwada mo wo KG2 class 1 class 2 ebi nu aduane yes ebi ye carpentry ebi ye mason work but or started that time no abe hu sa fe what ye nyini nti sa practical yini nti wonyini no won nsa no dwuma wo ye sa practical yini bi on fa bed nkoto abanzo Germany style of education no nti sa practicality niema na e wa disuamu ne de say anytime bi akora no bo practice akora wo ye computer no kosua ni school no wa me practice ni fia then computer no wo sua efie nso ni laptop ana se gadget bi e be bo ho so ni asem no nti
nka enya wrong say there be akra no ebe practice bibi e wo fie but at times no teacher ni bia person no so ma homework teacher ni bia person no so ma homework but eni se sa na senke ba no teacher ni ne de say me fan say ukọ enkwala no a teacher ni ba akọ na kire wo ma de oh of late no o ma ye in such a way say o mo de class teachers o ma ye subject teachers no e wo KG ho ni KG ni basic from lower level no kra no omoye na apa primary no so kra omoye ba say ukọ most of the international private schools na omo one teacher our class ba kwa na kire nti one teacher kra na wo no na wakofa oma homework bebrebe sa no homework mako 5 homework mako 6 eto da bi nso kra dia omo bi kra na yes ana na wo stress akra no wo stress maame na ohwefo no wo stress na na sa akra se wo maame ne de wo de ne so akra no ba wa man guidelines no watena ho aye nti guidelines now de man no wo sole ya no be firi ho wo sole ya na ni ba waka cho se mama we now sisen nti awasa wo na wo ti book no kire no se ni won ka mo mehwe won se enkura ne bi mu wo ho a ohia guidelines ode be ye obi so age so kire no omo a wo se o kire omo ne de wo sa awofo ne de wo asembo no po because a homework nsia se num na de ama no wo so ne tena ase make sure so obeye ni nyina ansa na batakura bi wo ho a ebi ayi mama ade we o ka kire na ha mpa maka madam kura se no ade ahyehyehye but de won kura no bi so wo ho a wantena ho ankire na enya de se obetimi course ne bi wo ho a omu homework ne no kura nyame nka kura de wo ba fie bi a homework dose 3 2 wo de amano se de da bi oba obehu se ye ma omu homework no ma ekire omu se ukọ asuade okay teacher for the mo sempa mo stress a ofo no ne parents ni pi ya na doso ampo mo ma wo mu bi baba ko mienu ebia akwa miensa kola aye mass say you constant said the bia so ma kola we but o ma kola say homework awofo ni bi beka ebi wo wa ya na doso ko na dwuma ba wa bro wo kodwoma wi akonante akotena wi aso baton ade oba no asaba ba ka na sandam na emi hu ni say opese omiti topics nti or the man homework na oba wa kire nti ya no mo nto mo bo ase sa bebre sa na mo mutimi ye ye sa sa oni ma abra wa ware ba chan wa wo sen mienu a wo de unya goose ni sa apam of goose 5 also about crowd with goose and service the service no render the amasompa and the goose no susu wo fie mama Esther no ne wo mo epreso ho oyire wa yemfa nkranza ono so ye de on de we dwadini no ne ye ya okoye teacher de anka hanka kwase ne pe on hwe mi o on na we o na se de bi ono wo ska me ba kra on mam lorry fe de bi o ska wono so ono odibia ti de bi okokwan so teacher ni de amehwa teacher ni ba da ha nkwase bi pe da on pe eni kuranti me de map sem so de man fa nhye me ho eno ano no pass ni bia ade a ema me wiase amete me regretting my life one master maninji 2 nsa me mpe sa social vices ane manema no maninji ho okay abusia for teacher ya white ena ye ne no ebo nkomo nkranza ena ofriba na Bennett asante nkroma sapon o say some group yo VTA yo mate ena pellet coffee do nagbele ono so say commander ya white or listening to you live ewo nkranza ena Paul Kwejo does mami hwe din edin we say ye Dazintina Paul Kwejo Dazintina ono say wo show live teacher Kwejo Fosu teacher Fosu Isaac ono say o show live na Stephen Ado omunyana tie o show memo waka wa de bia wa ya wa regret apart from say o be chira de na say but eno kola no nyame na ye wadoma obehye eye nyame de wa ba besie
na was all bet them for an old me about Polly baby, ultimate ebe so one candle no. Edema wonu betimi didim die bi ahye wonu mutirim megidi yes another bi ana na meka teacher adua wo MPP chama wo go so sese asa wo tie mi amechia no otwa me ma 25 me rain feed da wo se ma ya aka nti wo twa me ma 25 me ni ko share program asa wo se ya kama mo won ka ma journalist na so boa enya bro ni tia ya church for the Collins o chira ma de wo JHS ono so ewo kuma se ni a church for anomate wa pele presec eno so SHS on na chira ma de me do mo nyina se to da bia ye ko nhira ya nkora na ye hira mo na wonyini kura po na akohu teacher ya no wanije wotim sa so akohia o papa foforo anasa o maame wo second mother na say wo second father ntino nyame nhira mo adwuma ne de ye ntino teacher for ne hia mo aban no mom ya na se do mo kan ya no wa ye o makatua ne ye e de am da bia no mo do mo ho toto nurse for na katua nti ba sa so mo wo fom pan so wo mo ne o mo nyina duration na o mo de kosua ade ne nyina no e ye to da bia sisa so e ye penti no 0260196064 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 e yan pasa cheche for market yanye o wale teacher ni a se na ya na abrabo ni sitie e ye nhira dwuma ana se your friend dwuma ye se market ya wo soro se na mo ya na se wo ya wo fo sen e na nso betimi aka de afan 0260196064 0260196064 and 0260196065. My menfa we say hello, me from Pacho. Good afternoon. Afternoon. Me Pacho me free asutare. Asutare Pacho. My entiewa. Me Pacho ebo kita kwa basupa. Amaya dia. But me Pacho kan me nyamo personal line and ko do han kan pet me news do han kan pet me de mamo direct me. Me tin ma ka talk like academy. Mate, ya fa wo number na ye wi a ya be fro ya sa de production line be to joint here sorry I so betimi afre why me Pacho hu hia me pa mo fe me academy de news so kan me mamo. Mate ya be fro ya da se wo fre ye e wo si an so betimi abaso 0260196064 and 0260196065 0260196064 yenko we homra me pacho di baby akase frɛ ma fidie ne nkɔ fɔ ma ya wadaroma na me kase fra kra me kase free school junction okay papa pacho ma yentie we di owoka na we de me boy teacher for abaso na bla na okasa na ri krom ni so me friend kran na fa ne mo me free busia oh ana da pamba ya o me hwe o fasi yo okay Mate ya da se ma yenko we say homla hello me do from Pacho good afternoon din baby akasa free oba from Pacho din baby akasa free me din de abranya fam ka tsi abranka ba aguna saban Pacho ma yentie o aha me Pacho me de umra kana na me de na omo ka se nurse for no omo pay so sin e teacher for no anka be ya anka nurse for pay no won fa me teacher for ya de papa se e bro omo me ma kolela e duro no em obi be ma me duro me do me din de me tren din ya kono wem try the 3 times na o me so me sen me spere man da nurse for mo ni mu din for ko ni mu ebre ni mi hu me sister ba ko ya fanti kremo ne ba me sister no ko we akola ne de asa no wem obi hawo JHS 3 and I of true din no asa no na ye de ko hospital na nurse ne no this omu ni mu hu ebinom jan to omu mo tro ese nurse for bebre omu ni mu hu ti me na me ka kire omu ni mu kwa na omu kita
phone SOMPA FM. About 100%. Asem binom makoma ko bi wo ma de oka di ne de ya na to da bia ha dwe ne twere no me pa cho good afternoon din ba bia akasa frɛ me do afternoon ya to pa fishi agree agwa simpa cho ma ntio yo only with people na ya joso papa no wakasa yi pa like so you be so very or stress me ni na ko good the woman say na me private schools in there and come na nke kan come akotia there nke wo fumu anka at least omo yo be there but the first thing government schools no yina ya join charge I enter government school I've been na nkwa mo je ase omo performance na ofo that private school for na yento mo kan yin mo akotia no like omo performance no win me ma dwene wa me ntiase okay well, it's a man. Now, at the end of my question, okay. Yo. Oh, a big cram chra de ye won so ma mo ya de teacher for de wo mo ya de e be corner so my enko we say mpacho good afternoon din ba bia ka se frɛ me do good afternoon pacho din ba bia frɛ pacho aje me ka se ka so azema mpacho ye ntie wa ai papa no akasa yi na mo chira no amen by teacher for the man abani bitumi ahwe eti e dia ma won ba ma mi wo mu problem ni say association ti le doso teacher for ni mo no ho we candidate na we ye ni demonstration na we ye ni di nti wo ma no nya ba ko okay no mo tumi approach aban no e de naka o ma ke tue ye ni suro and you are more go be a president and go be a minister. Then so association is the also. Okay. In a teacher can also program back on a say, I'm a shame while I need Yamaya Mario. You will books be creation next year. Yet the be a meba. No, co school, no, I just sell books in Anam say, it's in the co school, one I'm going SOMPA FM. Now, books no, Aqualandi Best School, much really now, one day and now. I see there again, I'm saying, Pacho. Mammy Monday, dear Tuesday, dear Wednesday, up to Friday. No, bad, maybe, none of the man or no, the other. Or yeah, the Saturday, Mammy, Pepe. It's Monday or bar. Oh. Someone no sweat me, my home bar and Koran, much you almost fine. No, yeah, Brenna, some patcho last caller. What didn't I be in so my funny and sorry, patcho, the baby, I can say free. Hello. Me do for yet so on ka di baby akasa free. Hello. Hello. What do you mean? Ajina baby ye ne emfa untu apoye tie wa me do. Ow. Hello. Hello. Yet so on ka ye tie wo. Yenina ye tie SOMPA. Because what you now? Oh, Facha, why you know Yanta won't can you see a tear war? Hello, sir, some patcha yet on Cassana and Qua. Oh, yeah, teachers, no. Yes, you are more homework to be doing. And the office, no. Almost inspection, almost demanding with their friend output of work. Okay. When the teacher, you know, if you cry, or bet me a year exercise, fair fight one day, not what bad dating. Because the one is a bar as a matron. Okay. If you cry to me, marking for no, you're good. Oh, it is possible to M1 that's one so yeah. Chiremo adekudie nti a ema teacherfo no so loading nkura ne saa no ye bre na ye be professor de labo chie ba de nti a aban school no ya na nkura ne perform na private school for no perform than them no eno no ye be sha da afre teacher aba ha se no bi
near na ba betwetwe nkomo ne nneema ahodo ya wa ya wamu ne ho pa fa from say okoro teacher die ni mo no medi do OHENEYERE maame akua yeboa asiama bronya maame na maame akosua agwabo age ase apam dada na fe Mr Jeremiah Simpson Augustine school fees Mr Dave and systematic mu nyina so eka ho ebi na me na teacher ya white nso ase ochia na yere pa ne maame ne papa nyina machia wo mama no yeah sorry adwaso na Professor Della Abochi for God and Country dwumedie no wetimi ede ato aso nyabre netie na ebetimi aboa Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra